Ngajak gawat orang lo. Sepatuan, kelampin rapi, kayak kacamataan. Kayak sayang muna, ngatung-ngatung. Apa maling gilingan com? Tolak mata nih kok ya. Akan ya. Udah, apa jangan listrik? Jangkrik, kurang ajar. Ayo sini, serahin utangmu. Kutang siapa kak? Cengkok tandi kutang. Cengkok rido laki bine-bine. Hutang. Sini cepat serahin. Kutang siapa kak tuan? Orang lah kana. Pengen tegur dua gije. Ya apa luar? Mak merah meh. Orang bejaga. Bedap lek. Mak merah meh. Ari kak. Bedoreng jenis minta kutang kak. Beh. Dia remen lek. Kaki bodoh perlu apa? Mau nagih hutang? Kaki mak gendeng lek. Ini nanti otang. Bener kutang. Jongkok tak tahu bahasa HA Indonesia. Boh, siapa di otang? Ayah kalian punya hutang. Berempat. 50 juta. Tolong dia. Derem mereka. Mau nyerang cuman pesele. Oleh dia mau pesele 50 juta. Harus bayar hari ini. Bemayu lek. Jualan nyari lek. Mayu kak. Kakek. Nanti dinari lek kak. Sambil kau rokokan ya. Petenang kak. Orang gendeng. Tipu reng gendeng. Ini tambah gendeng. Hutang bayar hari ini untuk cari nafkah sendiri. Wah sudah. Tuh. Mak bedani bicarot. Din. Demah. Op. Apa kak? Ambu demak. Elah kak kok cek rampok kak. Jadi kau tak rampok kedin. Kaki di pesedin. Harap kak. Engkau nih cempesin nah. Berapa kak? 50 juta. Inalai. Siapa ada Omar Din? Engkau mampu kaki Din. Nih cempesin. Bener dia kira do Omar. Kalang. Untuk tak ambil pesen dengan jemput kak. Allah Din, cek kacang ojo deh iya. Mar bantu kancen re. Tak congo kak.
Iya mon kau di banyan PC seberi ya. Tang peda bene Vega kak asal ninja. Mayo di sana kak. Percuma mambu udin dia. Ada olin nah. Bisa kan din? Singa tungut tuh gitu. Kak. Minjem ke siapa dari kak? Minjem ke kampung boy. Kan kampung Semak bilang rumah bapak. Iya kak, mayo kak. Ayo. Li, mau nyelip nyaman li. Benar itu. Perlu minjem pes pong. Di otang berem pecong mak raja. 50 juta pong. Ongkun cong. Almarhum bapak jen di otang seberi. Ongkun pong. Engkok cong. Lagar tak partai di segala. Cek almarhum bapak anje. Semasa Odin. Terkenal pantang kesenyaman otang. Mosok pong. Dei cong. Cerita akhir lagi bingko. Bilen. Almarhum bapak roh. Semasa ngudin. Apa kak? Ada kelakuan tuh. Bede kak. Ada apa mak? Bisa kelakuan kak. Aduh kebaik modal kak. Betin lah kak. Arya mengincar PC. Menpancen kebaik modal kak. Iya lek. Kok tak tahu man ngejuan PC? Betin lah kak. Tak apa-apa. Cenggok nyata bantu. Iya lek seporen nah. Kok paling takut kak otang. Somor Odin engkok. Tak kira otang sebelum pancen kelaparan. Iya lah kak. Mahal lah lek. Kok ala aku dari pancen otang. Iya kak. Ngareng. Dei cerita na jong. Jadi, engkau tak partai segala. Cek almarhum bapak kakek. Di otang seberi banyak kan. Aduh tak masuk akal sekali jong. Bener pong. Tidak remuk pong. Bede pesen yo. Betina betenang jong. Mengkara pese aja. Akun beda. Wow. Kan cuma situng jong. Engkau ada curiga ke senaki. Tetap dengan cuma jong. Keng mayu sedikit ada orang. Bener injek otang.
Mayu bong. Iya mah, ayo mangkat lah Jong. Ayo, ayo lek. Berhenti na Jong. Saka yung bagaman, sabar lu. Ibo. Kini lang gua sa ako. Ada orang yang gila yang tengah wilayah. Apa dia? Lek, aja butuh no orang lagi otang bungkuru lek. Waduh, palang, gini lek. Wih, yo. Nagih hutang lama nunggunya sampai pusing kepalanya. Selebel. Icong Pak, Icong. Ada apa ini kok ramai-ramai? Bayar hutangmu, woi. Bayar hutangmu, woi. Woi. Bayar, bayar. Iya bayar. Ayo bayar. Bob. Lemah, Cong. Sampai lagi di sak laru ah. Tuh mana? Orang gendeng, tipu orang gendeng, ditambah gendeng. Hutang harus bayar hari ini untuk mencari nafkah sendiri. Wasikah? Apa kak? Lah kak kok cerah. Tak congojo kak, imun di PSS beli tak beda bener Vega kak. Ninjaru 10 cc. Tak pasti ngutak. Tak congojo kak, imun kon di PSS ngat. Tak congojo kak, imun kon di PSS beli tak beda bener Vega. Korek juas. Gimana pun. Yo. Tunjuk sport. Kok paling takut kawan? Sama Odin kok. Tak tahu utang. Tunjuk sport. Kok paling takut kawan? Sama Odin kok. Tak kira utang macam sebelah. Saya stop. Ayo orang dulu boleh, saya stop. Ayo, cuma usaha. Stop.
Jadi Jong Jong. Lucu. Jong, hapus rala. Pesan siapa nih Jong? Kaja orang yang bungkus nakiru kak, ada mereka mami ngonggok kak. Jong udah nak Jong. Apa tuh no? Mana? Apa ini? Ada apa ini? Apa ini sih Jong?